kadai ko All India Radio Shillong ki khubor man pule lu elma arwar ki mat ba kongsan jeng khubor man ta step khan atari urisau kilong Pele Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ya kajing pelat ya ki property card ni ki card ban kam ya kajing long terai lemba ke skim Swamtivam. Shimti ke CBI ban tokit ya kajing ja haki hatras Shispa life kundai ngut yo COVID-19 kundai pinyo ngut ki bokot nyo bat khalat uwe tang hanin kesni hamegelaya. Bat kentu uba ALHEC Menteri Kokot Kakhia ke jela ya ke Sarkar Padang bantai no ya ke Tribal Institute Harilom Khasi Bajantia. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi hinin kesni ula pelat peba ya kajing sam ya ki property card ne ki card ban kam ya kajing long try lemba ka Swamtiva scheme ban penbaha ya ki breu halong kendong ban aibo shu ya ki ka Swamtiva kadi ke scheme jong Sarkar Padang ke balas dang nadu uyayong mentau senam bat kadan jing thmu ban ai ya ko hok long try ya ki jaka ki puta ya ki breu halong kendong bat ban airu ki property card ne ki card ban kam ya kajing long try Kani ka Swamtiva scheme kan leru ya survey ban penbha ya ki core keyboard technology ha ki jakan nong tendong. Ka CBI ni ka Central Bureau of Investigation kala shimti ya ka jingwat binya halor ka jingja jong ki hatras bat ka CBI kala register case persya ya ki bakano. Ha ka statement ka CBI kala pentip bakala thung ya ka kenhun na ka benta banwat binya ya kani ka kam. Ka CBI kala pentip ru bakala don ka jing ujor ha ka apsa autorit mentionai bala don wei ubreu ubat thmu ban penyap ya la ka jong ka param. Ya kani ka case la register bat ka CBI hadin ka jing karpat na ka Sarkar Uttar Pradesh lembat ka jing batha na ka Sarkar Padang. Udalai jong ka Temple Management Committee jong ka Kamakhya Temple UMC Sharma ula pentip bakane ka temple kalapli nadu himin kesni hadin ka jingkhang yaka nadu ubnai leber hadin ka jingkhe ka khlam COVID-19 Usarma ulai thuru baki nong pinya ka Kamakhya Temple kin perking bahai ya ki nongwan mani blai dawa kin bot nanti ya baro ki kendon jong ka kot khya Shushu usarma ulai thuru bakin sha ikinong mani blai bakin duwai tang nabar jong ka jingkhang ka temple bat kim sha balrung shapo ka temple Kari India kalaran hadu palat ndreu pholak ngut kibreu kiblak kot no na kachimpang COVID-19. Katalak ka kot kakhya jong kari kala pentip baka jingdon kibakot no na COVID-19 ha kari kala poi syaka prap ndreu pon khatnyo na kasispa. Katalak ka kot kakhya jong kari kala pentip ru bahadu nen kesni kari India kalaran hadu prap khundai hajar ngut kibreu kiblak kot no na COVID-19. Ha mengilayas sa shispa life khundai ngut kibayo thmayo COVID-19 hinin kesni kabala penpoy ya kajindon kibayo COVID-19 ha kajalla syaka ahraja sauspa nyopu prangun kajalla kala sakhiru ya kawai kajingkhlat na COVID-19 hinin kesni bat uni baklat hinin kesni udai na Southwest Garo Hills District bat kajingkhlat sauni kajalla hadu minta kadon hadu nirefulai ngut kibakhlat Ka office UDHSMI kala pentip banakini shispa live khunai ngut kibayo COVID-19 hin kesni nyok samut kidai na East Khasil District Arpu sangut na Riboy District Khatnyo na West Garo Hills District Khandai ngut na East Garo Hills District Sangut na Southwest Khasil District Sawut na Southwest Garo Hills District Arwut na West Jaintia Hills District Arwut na West Khasil District but iway na South Garo Hills District Ka office UDHSMI ka pentip ru bakidan khandai pinyo kibakot na COVID-19 hin kesni hajalla miglayam da ki jingdon ki 8000 sauspa nyopu pratli ki active case refulai ki bakhlat bat san hajar shispa saku arut ki balakot no kajalla miglaya kadan hadu nyo hajan respa prapulai ki positive case hadu hinin kesni Deputy Commissioner jong Southwest Khasil District ikong si kharkungor ila pentip bayaka Meghalaya Rural Bank maukurwat lakhang no shipo da kajingdon kibreu kibayo COVID-19 Shushu ikong si kharkungor ila mahanting ya kibreu bakindi banrung sya kijaka balakhang ni sya kontin bat kunjuru ya kibreu na ki containment area bakimi shabar ini Deputy Commissioner ila mahanting ru ba umdoran pelong jelang pat ba la kalong ha ganu ka benta ba la dadan ba pengkhen ya kini kikindon kingat ha ka jingpen chitom kat kum ka Disaster Act Rajasan bat ka Indian Penal Code kumba shipau na ka armut ki pulit kinthop ru ya ki officer jong khanap para PIC Riboy District hab ban Shongslong hayeng ne home quarantine hadin kejingla COVID-19 uwei u under trial prisoner ubahap hapo ke judicial custody la man kro baha kami jong ka nyotarik urisau ki pulit jong ko umroi PIC ki lakem ya armut ki nong khai drop ki bathmu banle sa agartala bat kini ki dei ubikram datta bat ubikash sadar ya kini ki armut lakem na umroi na katrok ka badan ya u number NL01AC khandai lai saunre bat nakila ya kurup ki drop kuli ya ba
ubakhya hadu sau kilo ia bat ubasong dor hadu prapolak tingkam haswa ngalong biang hadin balake mikini ki armud lara aswa ki sha umsning si bat haswa banra iki shayin kashri la le biang ya medical check up balalap ba we na pren kini ulayo yo covid-19 kali ga ko all india radio shillong ko bola pi shak ya ko khubor bat mentan skap khindiat ya kani jing pemnam Laitali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmud. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Tumantangin phabiang syak khubor. Kajingdan kibayo COVID-19 hajalla Tripura kalapoisha arpupra hajar laispa sanpu arwut hadu henem gisni hadin kajingyo thumai sa shispa khandai khunai mut kibreu pentep kata kakot kakhya jonggani gajalla kajingdan kibayap na COVID-19 ha kani gajalla kalapoisha du laispa khal arwut hadin kajingyap sa arwut henem gisni kata kakot kakhya jong gajalla Tripura kalapentep lu bakawas Tripura district kadon hadu shispa andre puprangut kibayap naka laispa khal arwut kibayap ha gajalla Kajalla Tripura hadu hening sni kedon lai hajar khandai spa samsau tili ki active case but afsa hajar repulai ngut ki blokot no na COVID-19 but afulai ngut pat layo ki bayo COVID-19 ki lalik no shakiwe ki jalla Umentri ka koi kakhya jong gajalla uba el hek ulak kintu ya umentri ka sarkar me ubaripet ya katena tribal affairs u Arjun Bunda bantaino ya ka tribal research institute harilum khasi bajentian Kani kajing dawa jong uba hek bantay yak Tribal Research Institute kalong hadian bag sokar pedeng kala leplat pisa nakabenta bantay yak Tribal Research Institute harilum garu nakaliang u Arjun Bunda ula batha ya uba hek baun pha da kajing tho yak kajing don kam halor kani ha kaju kapor uba hek ula kenturu yak sokar pedeng bakan play scheme shu nakabenta ki CHC bat PHC ha kajalla meglam uba hek ula ya thuru banak sokar pedeng kan saplat kumba arpho ne laipot li ki scheme nakabenta kajalla megla ka balong hadu Laipo kulur tingkam. Hagawai pat ka khubor ki pat ba jong ka suni pat harena kilapun ko burom ya uba hek halor ka jing tre shitom ko jong u hameglia hakapor ba ka dangdan ka jing hangdam hakari. Uemeli ka khnam uba Edelbert nongrum ulapun pa bodan kam da ubre uba shimphang bat uba start bat uba dei hi ukhasi ban shimti ya ka kam vice chancellor jong ka North Eastern Hills University ninihu ha ka jaka USK Sivastava uba Edelbert nongrum ulapun niru yak statement hin kasni ka boang ba ka jingdan kam ban thung ya vice chancellor da ukhasi ka de ban long ka jingdawa nabaro kilyang namar bon ki khasi ki lon yak ka dan ban shimti kum kani ka kam bat ha ka jo ka poru ka long ba ngin jong kam breu nabar ban shimti ya kani ka kam Hanagalan ka jingrakhi yak International Day of the Girl Child larakhi hamanla ki district jong kajalla ha ka baga phangpedeng jong unius nam kolong My Voice Our Equal Future ban kamau yak ni ka speaker pang bon pili ki program la pelong helin kasni da ka beti bachao beti padao mahila shakti kendra ha po ka jingpet jong ka NSSWB ni Nagaland State Social Welfare Board haringkat ka jingetrelang bat ki district administration ban pelong yak ni ka jingrakhi ka bakerpang ka state level beti bachao beti padao ha po ka pet kan Nagaland State Social Welfare Board kelas dang ya kini kajang rakhi na do kasitarik urusau mentaus nem hadu laispa arpo arteli ki project ha kajing he ka bolong hadu khat ar hajar sauspa khat lai kilometer lala ban punyo surok ba limba ka Bharat Mala Pari Yojana hadu unailar mentaus nem katala transport and highway jong kari kala pentip bakladon ru salai hajar kilometer surok ki balasna limba kani project katala transport and highway jong kari kala pet banyak ya kejisna ya kisurok ba ne national highways but kala ai bon ya kejimenjur jong ka Bharat Mala Pari Yojana phase 1 scheme ka bolong hadu lai pusa hajar kilometer ha ka jingut ka bolong hadu sanlak lai pusan hajar kulur tingkam Katu ki kubor kilakot ki bawan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong but sakin dia por se so but ka Delhi station na ka benta ki kubor hatin Hindi but hatin Phareng kali ka dei ko All India Radio Shillong